Dame i gospodo, dragi prijatelji, potomci slavnih predaka, čast mi je da vas sve pozdravim ispred Republičkog odbora Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije, učesnika Balkanskih Prvog svjetskog rata, danas na dan oslobođenja Beograda pre 101 godine. Stojimo pred spomenikom junaka koji su ga časno branili i odbranili, koji su ga oslobodili u veoma nezavidnim i teškim uslovima. Deco Srbije, ovaj dan kad dođe u prestonici, vreme treba da stane. Da se setimo muka i megdaluka kroz koje su prošli. A prošli su strašne sile i garibe. Strašne. Srbija od 4,5 miliona stanovnika u to vreme dala je 1.247.000 vojnika i starešina i naroda. Razumijete li, u tom Prvom svjetskom ratu ili 28%. Nećete naći u zemlji, u svetu koja je tom cenom platila svoju slobodu i nezavisnost. Prvi svjetski rat, ovi junaci počeli su Cerskom bitkom, prvom pobjedom u Prvom svjetskom ratu i obradovali čitav svet, napredni svet. Pobedit će opet, razumete li, snage koje vode oslobodilačke, odbrambene i pravedne ratove. Oslonjeni na svoju zemlju i narod iz koga crpi neizmjernu snagu, zaista su to i dokazali. Izgubit će rat oni koji pređu granice svoje zemlje sa vojskom, prekinu sponu sa svojim narodom iz koga više ne mogu da crpe snagu i moraju, deco Srbije, moraju završiti avanturom koja zove poraz. Tako je to bilo od najranijih vremena, od Epaminonde, od Cezara, od Aleksandra Makedonskog do danas. Možemo da izgubimo neku bitku, ali rat oslobodilački odbrambeni nikada. Eto, danas smo došli da odamo poštu, izrazimo zahvalnost jednoj generaciji koja ode u legendu da bi živjela u nama.